Metiela mi kudo le wenu do no mi bi mi ma fon da gbe ya hoja male ye ze we ehomen yonu zangbe mi de beyin li asun sin azaten ne go gbe ko mi de ton din bo hoja male fon gbe me mi na lu ton e ze we de bu wa e da lo mi ton le yo mi na flan isin kan mi kon matin libre e gbe ton diwe mi na besin e ti me pondo menjire e kan ho bi o ho to ho su ho ko mi kuche do le mon wa lo e yin o to gan ya de ro mi ade wada iton gbe e ti me pondo menjire mi ra ho wa lo dagbe gege da si ton bo mi wo menjin e ti me dalen le e do aso wa gbon e khle pondo menjile o nu yo wa gege da lo ton bo hin na do kun dagbe de jin to de te ka tin bo na do gudo kun e lo kan do nu kon iba we aji le mi ra ho de gbon yo e ko yo mo ho e re si don sin po wen ko mi ku che ti me pondo menjile fi e ba do e mi dio e wen do e jin ko de nen le to e si ho gbon bo wa zo ya de ade nu to e u jen ro mi ade wada iko de hui ne me meti le mi e ikun afon kan fun SOJA KAJOU gbodo mo le kun mi tan po kwe e na si ho so de jin ye din e zombo kele si po me bi gbodo wezun kan e de so bo e inu dido jinu kun bere do bere to mi to me fi dion e na si ho do be na so po ma ro gbagba bo na si ho jeji hu gan ho mi dogu do wa ile me ro poro wezu tonji bo matin li se o soro ho tonji bi na so ho ja ma ja pata e ho me ton eti me pono menjire e homedin lo kutonwo e one kana blogbon bojije ndo gbe so da horegun bo gbe so ne na ni tamendo nyonu e yin me gbeji ton le sin la me na nda gbe ho ole win e si ho ba dewo kutonwo e so do boro pole da ho mon koton blo e menjile mi bo jakpa taropo e moro menjile o ten pon ho ye fon ton le o nu indo me teme le gudo ko so kana bo sin kon le ko ro weze me ba ku otomen ba ko ton me menjile mi ho e lo be on ba ko sin kon e ze ho iso o vi kan ko dote yo kan de ko atonu kun po adare jeji e wa ime din e me metile mi bo jakpata e do ho enion ye jakpata ro po le ko do me fineon e wa e mo ta hurin bo e soro kolobo to me bo din don der go do be sin ha me fine ko ingbe khavi sin alioji don bo pono le yo ye ko tin aloji ho me metile mi l'autre vision e ho me to e ti me le nugbo ten ko ba ko sin alinuon ye me blo C2 G3 ko do F2 le po ye vera gaton gboro ba ko ye ko ton sin alenu do iso fi kan e ko do te yo ye din kaka so ikan re ko atonu kun po adare jeji deji bo l'autre vision e do ho enion ne kan blogbon wa ye ji mi de yo e do na mende su ti tengbe fi juro se ko togbon ko sin ha me don ho ito George Allen e ye din e jete ayoji bo alsfata e royin kan don e fi ende de ruano ele azodu na igbo yo e so nu kun ton lobo ikon na me meti elemi les quatre vérités et ouais mina so din et de mira ho alfon da silva sin yedo fi bo so sin kon so ro apaton e ba ko ye ko ton e bo de me do benjele nu bo ba ko ye ko ton do kan e ko dio e na kan de ko atonu kun po adare jeji de jin hon e do iso e bo do ko mi dogu do wa ye ton wo le e to do file e wa zo ko wa ye hu gan ko lo me do ko mi dogu do wa ye e kan de gbanu kun aton jeji do ko mi dogu do wa ye e kle pondo menjele azo teme ero iwa leyo koya koiton vileo e kon wazo somo ome les quatre vérités et de hobby hui melo quatre vérités ro po e mono benjile o ho e kon e de ro ko tonu be kun pla dai vo sin hoyo e zon kaka dinbo ko ho ro ko ne din gbo le sero nu kon do nu ho do nu gege po nu kan gege po waro ali enionu mentilemi mi atno le dai vo sin ku ko we ma de no de khla e we ma eni odion vovo we mo e we wa do di de khla do ho gba sa enion be de ho eni odion e bi oro le na le gudoro po lo cho le ko akon fraternité hometon iton e ti me do menjele nu gbo le ndetin do fun benero sniper bo inde be no fundo hosa be ro su po zan su gbe kakara ka po bibi dede po huwe ne o edo na go si aya jibi gbidigbidi ache pa do hun ho ha bonun nu eni do ye me fren bo ka nu hengle do nu to ito si le we yo e na ba po bibi go e na go si aya ji e we nu emi anu ko fraternité e do ho eni e ti me do le nu gbo si kan e yin ba ko ye ko iton akpa ho nu kan ton ze ho lo bo ko to kan ko ji yo ye kan de ko aton nu kun ro po adare jeji lobo idindin to me mentelemi
Bon, réunion fraternité do le matinal fonzan des outils tingbe monole nous bo ho e inta votant be de kon yo nous e ho bodo tinton etemetemele supo lo ria e be kle po do men jilen alors fa ho ele e do hoton gon yo nous e be fon jo ho men po bo to do fene bo ti he blendo be so do e ni on to di gbe ho ne nu po nde ji wa do amen le matinal e wa do ton bo do ho ne wetimele e nous on lo kaka bo e go se ho do nu kon be il y a son si azan fotongo gbebo ina gbole akende u mentilemi le meilleur et remettant étant yo e wa ide menu gunsi angbasa e ti men podo meje de men leo e ro ho gege ti men yiwe men sentemeteme do ndon ozungbo ho ro to metan fie kan lin sin zungbo ho we podo ayi ji mi de yo ai kun patemeten gbo tin ho wo e ro ho do nu de men le do ali enele nu jo jogwe nu e da zo e ni wa men ba ko ho ya ko tan le na gbon le meilleur de suo e wa so sin kan e ni on do we ho tan di men mentilemi da baru e lo mo zehwe e wa mo wi fili lian hungbeji do parakusin ha meton bo ache pa ya de ade san kete die no wa lo romia wada iton izonji bo do tintimento to sile bo na si hodo mo jeme khere ton alors pede e ache pa wa din bo ko di do to sile do alida ile nu yo e wi fili hungbeji e time ho ne le bi hui do no do ton do to sile si o no kon le chasseur info e wa mina so din e tin le nu bo ba ko hoye ton do bene kungba bi hui dio vie din le yon do kan ko dio e kan de ko atonu kunu po adare jeji de tin e pon ye me bloje de le yo ye we daga ton pon ye me ka blo te le yo ye die do de to e kun azo so mo lo me metile mi to pon Atlantique ton e we do mon ye me metile mi atndole do kan ko dio do Atlantique sin ha me don ye de mo kan de ogbanu kun aton adare mo alibori yo e lo mo to gan kaka mo iton pe o me metile mi hon e kan gbe do kanu ye me din le ton yo e le ponu gege be na bloro ye ba ko sin ye kan me teni gbidin yo e rangbe kan do lo ji fon kan po nde po do finen bo le chasseur info e do ho eni o me metile mi le parakuwa e mi na so din e mo nu po wi free lian hungbe ji do don ho ito eni o e do nu gege ti men to sile ton bonu o gbe na si hotin pe ta teme ate pa so iru do mo jemeton mera ho e wazo e ni odoton ne kana blogo bonu ko inatin ho jajra podo ho jra gonu podo to miton fio una mel podo o fer kabu po tinja ipa che pa po bodo hode yo ye blo no mon coton bo le paraquois de souci bo sodo e kweton jin ni ale ko matin libre e hometon eton jin e timer po no menjire no walo yade e ko e romina wara ide yo e yon ko mi kuche sinu kume be ko apagbe no mera ho me e timer po no menjire to te kono ba na inu kan bon le ro wi pe me pon kudo mo no kudo pon enu kan ime bi no ba ne no wa lo e mera ho wo yo e kle le e je ha zo po npiun lo na yin wi wa to me ko mi kuche e pagbe no wa dai ho ro azo yade mera ho ko ro wa e u men to avokan fun mi ton enion SOJA KAJOU podo mo likun enion podion apepepe le me de le gle gandi khoyo e dan jeji me zon dion me de zo ho no ya me bi gle ta hui ile po e me le de ha ye da zo e una bo ro kwe vi do nu kun ene me kle le no alors e ingle pa ko benen to ton e ro nu kon ina do e ko den e na chere mi de mi so si hodo nu kon ro hoja ma ga nton mi ano te ro fene kan no de ro hanu a me chele mi ko gbo e ho me ton sin bo no e iso